Karbi Anglong Digital News Forum ate KADNF ahin pen patir piponsi pinijang mi poni phai khrener keparni Dokmoka Digital Sarpu abohalong anikang sampor phai ke thomak por malom Dokmoka Digital News Forum ate thi hek pen DDNF amahang kepathek pon Digital akaya potsi digital ahin jasmet digital media ahin anso se jakong horang lapen digital media ke claim ke damahin mesen ben claim dam ponsi rada phan ahok pedabirta ke pachetak ponjia phan pura Dokmoka Digital News Forum amahang pathek ponlo Karbi Anglong Digital News Forum amaipu rati strong park ki japonalong dunmaipu sopenterang dihin rimbang Donaldson timong sai hem chunbang bapuram senar pangrum chunbang clear hon ti sopen kedanglok digital media along claim rap peratum chitong dun Mayalong Karbi Anglong Digital News Forum mate KADNF arona tang pen kedanglok ki claim kedam nang chia puthak chingki chethan pon bangso hut kenang sot do an chingki chethan pon si chedon sar la pen Central Committee hin pen rensing killing aphan DDNF amaipu la pen sonjoy tirang aphan chunbang apu pekte kanglo la pen aphi anabangke kapregani chingwai tingsai ponsi arpu pek pon thupo Mayalong Karbi Anglong Digital News Forum amai purati strong parpen kaning je ponatingki Karbi Anglong arlo sitami penangan press club dolo sitami halabang so press club bangki kedo print media pen kedanglok electronic media lapen kaprek a media atuma phanlo sita digital news satum sitami isivet kachingrum adim donang jila pen kisunga hut kachira pen kedanglok digital media atuma phan kangthur ponjia phana bangta adimaklong kinang sot pusi bangso Karbi Anglong Digital News Forum abang nang senglo press club putame dulo aprek long pustame dulo stame Karbi Anglong bangke digital news forum pu abila digital tuma bangke non lang dam pule digital kai ke litum Karbi Anglong long stame maximum news channel tumke digital side di nang litum na chinilo nang litum ke claim anta digital ai silo stame isi press club pu bangle lang dam pule non ki do ana press club tum mangke ladak new media dulu, electronic dulu, tapi ke non digital itu mesti bangun saya sih dulu. Tapi digital itu makisung anak bangke digital ahin sih, kapre kadim long mesti lah pusong ceseng pun deh. Lah suppose Karbi Anglong long mesti isi lah bangso digital channel, digital news channel ke pang tang pon bangke, mapen kecirap itu pon bangke digital news channel bangan. Kado kabi kado piglo posi, lah tu pang kecirap pon ji pang, kecarcung pon ji pang. Kangthur ponji aphan pulute lapen digital news channel tum ahokpet ki cheklaim pon nangji aphan pulute digital tum stame isi kenang sot pukensi ni letula Karbi Anglong Digital News Forum abang amahang bat lason si pini ladak dongmukak ahawar long setami dongmukak Digital News Forum amahang nang pathek lopusi ning jepon halapu Dokmoka Digital News Forum amai phu pen stami niliphan bangso Dokmoka Digital News Forum ate DDNF along ke Japon jia phansi nang invite tanglo potsi un anpen kilang ke pangbar pon jia phansi bor ipon popusi DDNF mate Dokmoka Digital News Forum amaipu rensing kiling pen ning Japon Dokmoka Digital Forum Karbi Anglong Digital News Forum Central Committee pen kebang presiden ke hai lapen kodok we alang itong bang raket sartum pen tindak chingwai chingsai tekang pen se niliphan presiden nar puna tekang lo lapen sonjoy terang alang liphan stame secretariat tu tekang se lapen editum phan stame central pen kima na tingkhat deklem na ingkadam ngi asai mo an stame alang litum nang than puna teng sin tamar jipon po lapen kroy pon po lapen nelitum lang litum nang thana teng kan iklem dam ji fancy sigding no lapen kodog be kisung ge boilong ans ta menitum arjap thip ko News report Karbi Anglong live